Danas vam donosim recept za jako ekonomičan i jednostavan desert iz turske kuhinje koji će biti idealan za vaš sljedeći iftar. U prvom koraku u jednu posudu sipajte mlijeko, zatim umiješate šećer, vanilju i malo korice od limuna. Dobro promiješajte pa stavite na stranu. U jednoj većoj šerpi otopite maslac pa umiješajte brašno. Za ovaj korak koristim srednju vatru, to je 6. ili 7. stepen od 9 i sad miješam onoliko koliko je potrebno da brašno malkice promijeni boju, znači da postane samo malo tamnije i da izgubi onaj tipični miris i okus brašna. To traje otprilike 3 do 5 minuta. Kad je to slučaj, dodajte mješavinu mlijeka i ostalih sastojaka i konstantno i dobro miješajte kako bi se razbili sve eventualne grudice. Za malo više boje volim da dodam jedno žumanjce, a zatim miješam dok ne dobijem lijepi kremasti puding. Vreo puding odmah saspite u vatrostalne posude. Sad puding ostavite na sobnoj temperaturi da se malo ohladi jedno 10 minuta i da se stvori kožica na površini, inače pokušavamo sve da je izbjegnemo, ali ovaj put nam je potrebna. Posude prebacite u pleh od redne i naspite vrele vode, tako da posude otprilike do pola stoje u vodi. Sad posude ostavite u redni na 200 stepeni i gornjim grijačima ili na srednjoj grill funkciji otprilike 3 do 5 minuta, u stvari puding bi trebao na površini samo lagano da zagori, tad je gotov. Nakon tog vremena ostavite ih na sobnoj temperaturi, a zatim jedno sat, 2 vremena u frižideru da se potpuno ohlade. Pišite mi u komentarima koji je to vaš omiljeni desert za iftar, možda se tu pronađe i neki moj recept što bi mi bilo baš drago. Ako vam se ovaj video dopao, ostavite mi jedan like, pretplatite se na moj kanal i posjetite me i na ostalim profilima na TikToku, Instagramu, Facebooku i Pinterestu, a mi se vidimo u sljedećem videu.